burije kandi ni byiza yuko abatumiwe bagomba gutaha kuko biriwe barushe, ariko kandi ndashimira umuvandimwe watangiye uriya mumama, Imana imuhumugisha, kubera ko amatorero yacu sinzamenya niba ari umuco wacu, kenshi usanga nyine ababyeyi babigizayo, ariko Imana ishimwe kuko yatuganiye amagambo meza. Ndasaba ko bari hariya ku buhanga bw'ibyuma baza kumpera bagenzi banje mikrofone, hanyuma dufatikanye mu gusoma. Nzakenera ngo umuntu asomere niho nzamwumva neza cyane. Bwana sifiwe. Turasoma ni Imigani. Imigani ni 4 umurongo waho wa 23. Imigani ni verse gusoso kandi biragoye. Biravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bikomokaho. Kuko ari iby'ubugingo bikomokaho. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tarishira muri iri jambo ndavuga ibice bitatu bigize umuntu, hanyuma vugo ibindi bitatu umuntu amenyekaniraho, hanyuma mbone gusoma kuvuga kuri iri jambo. Ubundi umuntu agizwe n'ibice bitatu kuko narimvuze, agizwe n'umubiri, kandi umubiri ugiye ugira ingingo, ariko cyane igice gikuru ni umubiri. Igice cya kabiri ni ubugingo. Bwana asifiwe. Haleluya. Igice cya gatatu ni umwuka. Hariya mu bugingo habamo amagambo agera ko kuri atatu, habamo ubushake n'ubwenge n'amarangamutima. Darangije. Ubundi kandi umuntu amenyekana mu buryo bugera ko kuri butatu. Hari uko wiyizi, wenda twebwe tutaruha tukumenya, hakaba n'ukundi abantu bakuzi wenda utomenye, hari n'ukundi uzwi n'Imana wowe utazi n'abandi batazi. Kunda Dawidi yaravuze ngo uze kumanurira, kubera ko ijwi ryanjye rigenda rizamuka uko mpagenda avuga. Dawidi yaravuze, aravuga ngo igitanga cyane ngo ntabwo wagihishwa, ubwo naremesherezwaga ngo mubyihisho. Bwana asifiwe. Hepfo aravuga ngo cy'ubuso. Bwana asifiwe. Amaso yawe ngo yarambonaga, kandi ngo wateranirije ngo mu nda, wateranirije ngo amagufwa mu nda ya mama. Bwana asifiwe. Muri make ni ukuvuga ngo hari uburyo bukora ariko wowe utabizi, buzwe n'Imana yonyine. Atukuzwe Yesu. Dusomye amagambo y'Imana, aya ni amagambo Salomo yavuze. Bibiliya ivuga ngo Salomo yari umuhungu wa Dawidi, kandi niwe wasubiye mu mwanya wa se Dawidi. Salomo ngo aje ku ngoma yakoze ibintu bibiri jewe zatekereza ko ari ibintu bikomeye. Ikintu cya mbere yasabye Imana ngo ubwenge bwo kumenya gucira Isiraheli imanza. Bwana asifiwe. Ikintu cya kabiri, Salomo niwe wubakiye Imana inzu mu gihe guhera igihe cya Aburahamu ukageza igihe cya Dawidi. Imana isanduku y'Imana yahoraga mu ihema, ariko Salomo niwe wasohoje uwo mugambi. Salomo ngo yigira inama yo gutanga ngo inama, usomye haruguru y'iki gitabo kuri 4 ngo atangira guhugura abana, atangira kubahugura ababwira amagambo y'ubwenge, ababwira amagambo n'ayandi, aha bahugura ibyo bagomba gukurikiza, ukuntu bagomba kumvira n'ibindi n'ibindi.
ngo agere ku isura ya iverse ya 20 uvuye ku gice cya kane ugeze kuri 20. Bwana asifiwe. Asa kuhahugurwa umwana. Bwana asifiwe. Ariko muze yamuhugura ngo agere kuri iki gice gusoma avuga ijambo rikomeye. Bwana asifiwe. Niwe mugabo wari waritegereje amenya icy'agaciro mu mubiri w'umuntu cyangwa se mu ngingo z'umuntu, aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ngo ibindi byose ngo birindwe, ngo kuko ari birusha ubugingo bigororoka. Atukuze Yesu. Atukuze Yesu. Bibiri zivuga ngo umunsi umwe Imana ngo yaramubwiye ngo Salomo wanyubakira nzuki jewe ngo ntabwo nsaba ngo mu nzu zubatswe ngo n'intoki z'abana b'abantu, ariko ngo ahantu nzamba ngo ni mu mutima w'umuntu. Sije yacu ni ukuvuga ngo turinde imitima yacu. Bwana asifiwe. Atukuze Yesu. Bibiri zivuga mu gitabo cya Yeremiya yaravuze ngo umutima w'umuntu ngo urusha ibindi byose gushukana, kandi ngo ugira indwara ngo tuza wizera gukira. Aravuga ngo ninde wawugerageza, ninde wamenya ibiri mu mutima w'umuntu? Aravuga ngo jewe Uwiteka nishe gusa ugerageza ibiri mu mutima w'umuntu, kandi ngo ngayitura umuntu ngo bivanye n'inzira ze. Atukuze Yesu. Jewe Uwiteka ni uzi ugerageza imiti akamenya ibyo umuntu atekereza. Bwana asifiwe. Atukuze Yesu. Cyane haleluya. Ubundi mu mutima w'umuntu, Bwana asifiwe, Bibiri zivuga ngo niho haturuka ibitekerezo bibi kandi niho haturuka n'ibitekerezo byiza. Atukuze Yesu. Ubundi mu mutima w'umuntu ni mugari cyane, tushobora kumenya uretse Imana yo mu ijuru. Abantu tuza tumenyaho gato, abantu bakakumenyaho gato, nawe wiyiziho uke. Bwana asifiwe. Ariko Imana niyo izi. Atukuze. Kunda amagambo ya Dawidi cyane. Dawidi yaravuze ngo nabikira ijambo ryawe Mana mu mutima wawe kugira ngo ntazagucumura. Mu yandi magambo abantu ntibakibika ijambo ry'Imana mu mitima yabo, ahubwo bararifashe risha mu bwenge, naho niho riri. Bwana asifiwe. Ariko wabitse ijambo ry'Imana mu mutima wawe ntabwo ushobora gucumura ufite ijambo ry'Imana. Jewe sinzanemezanya n'umuntu wacumye cyangwa se wakoze icyaha w'umusenzi cyangwa se ukora imirimo y'Imana. Uzavuga ngo ubu ngubu ijambo ry'Imana ntiyarishyize mu mutima. Nta buryo ucuma ufite ijambo ry'Imana mu mutima. Bwana asifiwe. Abandi bari baratahuye bamenye igikwiriye kuba mu mitima yabo. Bwana asifiwe. Bibiri zivuga ngo bene Kora muri Zaburi ya 42 baravuze ngo kuko iparakazi ngo yahagizwa no kwifuza ngo imigezi uko ni ku mutima ukwifuza. Ariko dufite ikibazo gikomeye, abantu bari mu kugenda bifuza, bakifuza ibintu bibi, amara tukaza imbere y'Imana. Bwana asifiwe. Atukuze Yesu. Atukuze Yesu. Cyane haleluya. Cyane haleluya. Amina. Yohana yaranditse aravuga ngo bavandimwe ngo niba imitima ngo niba itagucira urubanza ngo turatinyuka imbere y'Imana niba itagucira urubanza. Harimo abantu kera bamaze bonyine bamaze kwiciraho iteka, akumva kuko byarangiye, akumva kuko iwe n'ubu. Niba imitima itagucira urubanza ngo turatinyuka imbere igitugu by'ubwoba uzugenda udafite utasitaho mbese udatekana, ni ukubera kuko umutima wawe ucira urubanza. Kandi umutima ni umujyanama w'umuntu. Uzi ukora iki umutima ukakubwira ngo ikukoze ntabwo ari cyiza. Bwana asifiwe. Atukuze Yesu. Atukuze Yesu. Yesu ngo ntakindi yagezare. Yesu ngo yageza ku bitabo cy'abantu bagiye ngo akamarangiza mu mitima yabo, ngo akamabasubiza ibi mu mitima yabo. Bwana asifiwe. Umunsi umwe ngo baramubwemba, ariko niki kiza bituma ngo abigishwa bawe ngo baza barya ngo batasha isitoke badakarabye
ngo cyambakira ikibazo mu bafarisayo n'abanditsi n'abasadukayo bari mu rugamba cyangwa se bari mu rubanza. Bwana sifi. Haleluya. Yesu ngo arabitegereza barababwira ngo mwebwe mwabwoko ngo muzamushimisha ibintu ngo ariko imitima ibakora. Bwana sifi. Muzamushimisha iminwa n'iminwa gusa ariko imitima ngo itamba kure. Uko niko yabashubije. Bwana sifi. Hari ahantu dusoma ibintu biba mu mutima w'umuntu muri Mariko kandi usome witonze kugira ngo tugende dusoma. Ni Mariko 7 no ku murongo waho 21 uzusoma witonze. Ahari 7:21 mwumve ibiba mu mutima w'umuntu. 7:21 Bibiliya yavuze ngo kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi. Mu mitima y'abantu niho hava imigambi mibi, niho hava ibitekerezo bibi. Guheraheta no gusambana. Bwana sifi. Haleluya. Umuntu wasomye igitabo gisobanura umutima w'umuntu. Bwana sifi. Habamo inyamaswa ziba mu muntu kandi izo nyamaswa nazo zigira ibisobanuro zabo. Hakabamo ngo n'imbwa kugira ngo ubusambanyi buza kugereranywa n'imbwa. Nitagira gahunda gahindura gahiye usa ubaza kugereranya n'imbwa. Bwana sifi. Bwana sifi. Kandi umuntu wishiwanwa n'iyo pe. Bibiliya ivuga ngo umusore umwe ngo wamunone ngo yigeze kwifuza mushiki wiwe bavuga Yesu ngo yabamwifuza ngo amwifuze yamarwa araseka ngo amare gusekura igitangaza kiba umwami ngo aza kumusura n'iki cyawe. Bwana sifi. Haleluya. Bwana sifi. Haleluya. Dukomeze. Kwiba no kwica. Kwiba ngo kuba mu mutima nta handi kuva. Erega umuntu aza kuratika ariko byavuye mu mutima no kwica. Kwifuza kubi N'abandi bagenda bifuza nabi bahora n'ibyifuzo gusa ibona ibyifuzo gusa. Ijoro rito uburiganya n'isoni nke. uburiganya Bibiliya ivuga muri Yeremiya yaranditse yaravuze ngo bazobona ishano ngo bubakishije inzu zabo ngo gukiranirwa ngo n'ibyumba byazo ngo bakazikiranuza uburiganya. Ariko si icyumba cy'uburiganya. Bwana sifi. Icyumba cy'uburiganya abaye mu nzu yo gukiranirwa kandi ngo n'icyumba yarakiranirwa. Bwana sifi. Ko n'abandi bakoresha abakozi mutima baba. Bwana sifi. Dukomeze. Ijisho ribi n'ibitutsi. N'ijisho ribi iwe gusahura ijisho ribi. Yesu yaravuze ngo ijisho ribi gucuruza uzaribona. Bwana sifi. Kandi Bibiliya ivuga mu migani bikavuga ngo muzi Uwiteka ngo yanga amaso y'ubwibone abibona. Bibiliya ivuga ngo kwibona mu migani ukuza kubanziriza kurimbuka. Kubanziriza kurimbuka. Erega umuntu wese kurya iyo abibona kurya Bibiliya imubara nk'umuntu wari. Haleluya. Haleluya. Komeza. Ubwibone n'ubupfu. Rekera. Bwana sifi. Haleluya. Ayo ni amagambo aturi. Erega abantu bari mu kugenda barasinze kandi gusinda si ukuba waragiye mu kagari n'inzoga. Oya, abantu bafite ubusinzi. Umuntu ari kwa masinda akagira isindwe ugasanga yarasinze wazo kuvugisha akabusubiza ibitajana n'isindwe y'umurimo. Hari abasinze amagambo, hari abasinze ibitutsi, hari abasinze. Bwana sifi. Haleluya. Bwana sifi. Haleluya. Hari n'abamwe basabagara mu maso yabo agasanga arimo umugabo yishyiramo akamasanga umugore yasinze akamatangira kumusabira kiyi. Niba ari umugore yishyiramo umugabo akamusabira kiyi. Babayeho mu buzima gusa bwo gusinda. Abantu barasinze. Bwana sifi. Bwana sifi. Haleluya. Umuntu akamasindira uwundi
bwakeye mu gitondo mwahura gusa ukamusanga gusesu yarasinze gusa agenda yarasinze batagiye inzoga batagiye gukora batazwi mu kabari ariko bakaba ari abasinzi bo mu nzu yiwe. Bwana asifiwe. Pawulo yanditse ijambo rikomeye yaravuze ngo ngo yarabaretse ngo kugira ngo bagire imitima ya kahe. Dufite abakristo bafite imitima ya kahe babaye ibyihebe, ni ibyihebe biraho batuye mu itorero ari ibyihebe ku buryo ngo mushaganya akaba yaguturikiriza nk'igisasu. Ni icyihebe tatatinya ikintu cyazana amahoro iwe ni icyihebe mu bakristo b'ibyihebe abo nibo dutuze. Abana ngo tutuje ishuri bakristo b'ibyo ikintu kigomba kuba mu mutima w'umuntu kandi nta muntu usoza kuba mu mutima wawe. Nta iby'ubugingo bikomoka mu mutima. Bwana asifiwe. Haleluya. Yohana yaranditse aravuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho ubu ni bwo bugingo ngo buhoraho ngo ko bakumenya kuko ari wowe Mana y'ukuri ngo ni wowe watumye Yesu Kristo. Ubwo bugingo Bwana asifiwe. Anaye Yesu, anaye Mungu, anaye Mwana, anaye uzima. Haleluya. Bwana asifiwe. Ibintu bizadufasha mu kurinda imitima yacu. Icyambere no kwihana ibyaha kandi tukarekana nabyo tuzadufasha kurinda imitima yacu. Icya kabiri ni ugukora ibyiza tudacogora. Icya gatatu ni uguhishurirwa Kristo ngaho aho dufite ikibazo gikomeye. Yesu ngo yitegereza abantu arabitegereza ngo arareba bahindukirana abigishwa biwe ngo arababwira ngo hano muri quartier muzamwumva bavuga bazavuga ngo umwana w'umuntu ngo baba basimba bamwe baravuga ngo uri Yohana Umubatiza, abandi ngo baravuga ngo uri Eliya, abandi ngo uri umuhanuzi uri Yeremiya, abandi ngo umwe muri ba bahanuzi. Yaba bahindukira arababwira ngo mwebwe duhora nk'abantu bahora banasifiwe, abantu bahora ku gatuti buri cyumweru mwe muzamu. Petero ngo yuzura umwuka w'Imana aravuga ngo uri Kristo ngo umwana w'Imana ngo ihora. Yesu ngo yamavuga ngo si wewe urahirwa ngo Simoni mwene yo ngo iyo si umubiri n'amaraso ngo bigushure ngo ni data wo mu ijuru. Kera yamamubwira ngo tukici ubaye Petero, tukikize Simoni ubaye Petero. Iyo bahuye bahishuriwe Yesu azamahinduriza yamamubwira ngo ubaye Petero. Bicakari ngo uzaguzuzuka abamuhaye ubushobozi aramubwira ngo tuzahambira mu isi ngo no mu ijuru kizaba gihambira, ngo tuzahambura mu isi ngo no mu ijuru kizaba gihambura. Bwana asifiwe. Turabona kuko wahishuriwe ku buryo uhabwa misiyo y'Imana ukabasha kuyikora neza. Bwana asifiwe. Ikibazo dufite twamenye Yesu dufite ibibazo, ukamenya Yesu warwashije warwaye, ukamenya Yesu waburaye, ukamenya Yesu kuko waguhaye ifaranga, ukamenya Yesu kuko wabonye umusipozi. Ngiki kibazo twagize. Bwana asifiwe. Icyo cyo kibazo dufite. Umenya Yesu ukamumenyera mu ndwara, ariko ikibazo cyaza cyangwa se icyaha cyaza kikakugusha. Imana yabwiye Israheli. Bwana asifiwe. Haleluya. Pawulo yabwiye Abakorinto arababwira ngo bose ngo babatirijwe muri ya nkingi y'igicu ngo no muri ya nyanja ngo kandi ngo basangira za zo kurya z'umwuka ngo za bintu byo kunywa ngo z'umwuka ngo ndetse ngo bamwera ngo no ku gitare ngo cy'umwuka ngo aricyo Yesu Kristo ngo cyabakurikiraga aricyo Yesu Kristo ngo ariko Imana ntiyabashira
ngo baribukira mu butayu. Ni bande babaye gutangaza ko ari Israeli. Imana yagasami hagarara mu kindi gicu bakamenya ko kiriya gicu kiri mu Imana kiravugana na Mose. Mose akaba ababwira ngo Imana ikubwiye burya, ariko ngo barangize bakaba binangira imitima yabo. Banasifiwe n'ubu dufite abakristo bazabinangira, akinangira ku manywa na nijoro, buri saha na buri dakika. Ariko bavandimwe, ikintu gikwiriye ni uguhishurirwa Kristo, kandi Kristo akaba muri wowe. Banasifiwe. Yesu yaravuze ngo nimuguma murishe amagambo yanje ngo akaba muri musabe icyo mushaka cyose ngo muzabiha. Muzagisaba gute mutari muri? Banasifiwe. Tugomba gushorwa Kristo, gushorwa Kristo. Kristo akaba muri wowe, nawe ukaba muri wowe. Cyaka tugomba kumenya ubushake bw'Imana. Banasifiwe. Tugomba kumenya ubushake bw'Imana. Dawidi yaranditse ngo banasifiwe. Bibiri zivuga ngo Dawidi ngo kuko Dawidi ngo amaze gukora ivyo Imana yashatse ngo mu gihe cye warasinzira. Iyo wamenye ubushake bw'Imana bisa bituma ukora ivyo Imana ishima. Banasifiwe. Pawulo niko yandikiye Abaefeso, yarababwiye ngo mushakashake ko mumenye icyo Imana ishima. Iyo wamenye ubushake bw'Imana, banasifiwe, umenye icyo Imana ishima. Nayo magambo nayo dufasha kurinda imitima yawe kurihana. Apana nk'ababandi azayihana babareka kurya ingurube niyo ntagasabona tugituranye na bariya bene wacu bapfuye. Yageze igenda bakayijana mu ruzi, yamara kitabagura mu ruzi yarangiza ubwo ngubwo bayikuye mu mazi kabije uzoma. Banasifiwe. Dufite abakristo bari mu kugenda, akagenda akihana agaca hejuru, takizwe tareke abantu be. Abavandimwe, ikintu kigomba kurindwa umutima wawe, kandi wowe wenyine niwo ugomba kuba, kandi kuwurinda ni ukuba warahishura Kristo. Kristo akaba muri wowe, agatura muri wowe, agakorera muri wowe. Si igitangaza, wowe ni ibitangaza by'Imana. Umunsi umwe nzabibwira abacu turi Bujumbura, twari abanyeshuri kandi ubuzima bw'ishuri bwari bugoye. Noneho uwacu waradukuriye aratubwira ati amafaranga yashize kandi n'ifu yashize, none ga muzimenye. Twari batatu, ngiye kuja mwivuga butumwa, hasigaye muzimenye. Wacu arambwira ati karaba niko numubaza ngo tugende dushakisha aho tuvuza turi. Nambwira ati tusenga ngo tugari gusenga. Wacu yagiye kuja mwivuga butumwa, twari gusenga. Niwe natahuriye uwacu kugeza amagingaye, iwe ntabibona ko ari igitangaza c'Imana cabonetse. Iwe azayavuga ngo ma utwara kuri, ariko si Imana yacu izingiye mu mufuka we. Imana yacu nubwo ifite ubaho, nubwo tutojya, nubwo tutagira, nubwo twubaha Imana yacu. Banasifiwe. Ushuri wa Kristo nubwo yoba ari mu buzima bumeze gute, nubwo yoba arwaye ku rwego rwo hejuru, nubwo yoba ageze muri ko, ntabwo yokwihakana Imana. Banasifiwe. Ntabwo tuza twihakana Imana ngo nuko tugeze mu buzima bubi tuwokena ngo aricyo gituma ngo wihakana Imana. Banasifiwe. Kuko hariho bamwe basengeshejwe kubera ibibazo, hari n'abandi basengeshejwe kubera kuko bafite amahoro. Uretse umugabo umwe numvishije gusa wavuze, yaravuze mbere ga ngo abantu baza basenga kubera kuko bakeye. Yari umukozi w'Imana kandi naramwemeraga aho yaraye, ariko gutyo agira itegeko arafatisha. Siko bazabazita bamare gufatisha, baje gusanga ko Imana kemuzi. Banasifiwe. Ntabwo Imana tuyitunze kubwo kuvuga ngo iduhe nubwo itoduha. Bariya basore bavuze ijambo rikomeye, baravuze ngo nubwo itodukiza.
ni wowe uzi ibitabe, ni wowe uzi ibigusindisha. Niba uzi usindishwa n'amasengesho, niba uzi usindishwa n'ijambo ry'Imana, niba uzi usindishwa n'amagambo, niba uzi usindishwa, hariho n'abandi bari mu kugenda basindisha abandi, akazagenda akavuga ngo runaka ameze gutya, runaka ameze gutya, nawe ukamvaho bene uko. Abantu barasinze barabandukiriza n'abandi, nayo niyo bantu bari. Turi abakristo dufite urugero. Shobora naritekereje ngo ndebe, ndibaza ngo ndebe, mbona nk'aho abantu b'ibitekerezo, niba ari uko turi hano abenshi baba babizi yawe ndakuzoja hanze, ngo ndebe mbona abantu umuvuduko bari bafite wo gukorera Imana no gukunda Imana, mbona ndibikirije. Umva mu mutima waje ndababaye. Bwana asifiwe. Gukunda Imana, Salomo yaranditse aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Bwana asifiwe. Rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko ari byo bizagukomoka. Ijambo ry'Imana nirituganze.